man, this is Tita man, representing DJ Numbu. Where a woman gungun dengu. Shinga kushikira wapinga uyakana wakakutinga wakakutemanya matombo iwafika ule murume watashinda shinga kushikira wapinga uyakana wakakutinga wakakutemanya matombo iwafika kiwa chifi chimopira koti aliko pakapana wakuna foti wapana foti watoba kwa airporti uchanzwa doba woti tangati naye nezuro uno haitaka kuna tena yena nasi uno habana hemu uno babate mchuno Yo DJ Lungu, let him know that we are the baddest in the whole entire universe.